Nokusangafu bwange omulori moherwa ebisebi nokurera sipindi sya Amenosanio kulingala mwanyalo menyoriye ubula mu buchirisi bwa mungrere ikwane okubira mungrere indagano ni simbola ko siongane mbola alala ne wabuchakuli wafare windi bukabuhani nangori Prisca Achuki nyalawanda yori napiu standhouse ambiambi uriano rero okubola makuwa kubira makuwa ke indagano amarikula rero kunifu okubira makuwa ke indagano rero kulingala Genesis chapter 25 nomrachaka fukirwe bese wayango kuno bashambule barubore bari ikanisa ya bulirie na ibiki ya bibere iri bachirira bari menkara mbori Nairobi wenyere okubalani nabo onachiena ninja kadamu kono mulungi ambi reverend Mna na Prisca karibu mwezi wewe mmejabananga Reverend Nelson Ofunja nindi mwalimu kanisa ya Saints Covenant Church Huruma Nairobi ano niyo kunyorana headquarter fwe Busia askofu Christopher ne verende weekend ai verende happy life we basanya serve ubrindi Orium no reverend ambi bishop mbele kusheta overall wosi wamisi sominye ni Bishop Patrick Stika kanisa ni hapa Rumelele ministry ikiraje berai lakini beru chotu ni sana because of traveling berai go yesterday where mo kurezanga saijo anje kulanga ngaisa lukarishi kurere mkolowa so ndizo mine nyasaya meniongoza ndoke studio ambi reverend mwami Yesu itso mnyumbire wanje osihuli wala mirembe mno titukurai mwami kulombere uli mu studio kandi kumolomaniwe nza kulira nangwa reverend Alistair Gremwa ukana ni ukana ya APEC ilika ongware tukaka ongware primary mrero ya wena ukana ya APEC na headquarter yetu ili iwundo kalanganga ikaimu sitirichi ilika county karibu mwami akukase Orium ndoro herwa ambi mukane Western Nyota TV uriano kubola mahuaka Amenosanio bomwicha yala kuborela ni kumanisha uri ya Amenosanio nitaka kusoma chapter 25 Genesis chapter 25 ili nende verse mahumika darunde chine bara ndose 15 kudomalo ngani kumaliza ende 15 ninja akamsungi bolaili. Then again Abraham took a wife and her name was Keturah, and she bare him Zimran and Jokshan and Medan and Midian and Ishbak and Shua, and Joshan begat Sheba and Dedan, and the sons of Dedan were Ashurim and Lutishim and Letamin. Verse 4, and the sons of Midian, Ephron and Ephah and Hanok and Abida and Eda, all these were the children of Keturah. And Abraham gave all that he had unto Isaac. But unto the sons of the concubine which Abraham had, Abraham gave gifts and sent them away from Isaac his son, while he yet lived eastward unto the east country. Verse 7, and these are the days of the years of Abraham's life, which he lived, and 150 years. 175. Oh, okay. Please go. This 30. Oh, 150 in 15 years. Yeah. Then Abraham gave up the ghost. Then Abraham gave up the ghost and died in a good age. Yeah. Oh, okay. An old man. Score is 20. Number score 20. Okay. So score is 20. To So score that is is 20. 60. Ah. Plus 15. So 3 score and 50. That's a good one. Yeah. Verse 7 Ebola and verse 7 and number 8. Then Abraham gave up the ghost. Giving up the ghost means Moro kufa rohi. So moyo kumura also about ghost. Oh. Yeah. Ghost is Ezekiel. Okay, but Una holy ghost na holy nende evil ghost.
that one there hunger ghost. Ghost. Yeah. Oh, okay. Ndege mtakutokea kusema mtu au wana mbeza ghost. It's a spirit. Then Abraham gave up the ghost and died in a good old age, an old man and full of years, and was gathered to his people. And his sons Isaac and Ishmael buried him in the cave of Machpelah, in the field of Ephron, the son of Zorah, the Hittite, which is before Mamre, the field which Abraham purchased of the sons of Heth. There was Abraham buried, and Sarah his wife. And it came to pass after the death of Abraham that God blessed his son Isaac, and Isaac dwelt by the well Lalaroi. Now these are the generations of Ishmael, Abraham's son, whom Hagar the Egyptian, Sarah's handmaid, bare unto Abraham. And these are the names of the sons of Ishmael by their names, according to their generations. The firstborn of Ishmael, Nebajoth, and Kedar, and Adbel, and Mibsam. Which ya mpaka 15. Ishmael. Jack 12 mpaka 15. Kedema English. Amera can 16. I'm checking away now. But Pastor anasema he had 12 tribes. Yeah. Oh. 12 generations. Yani vizazi 12. Ishmael. Yeah. The names of the sons of Ishmael by their names according to their generations. The firstborn of Ishmael, Nebajoth, the Kedar, and Kedar, and Adbel. Abimesa, just read 16. Okay. Read 16. 16. These are the sons of Ishmael, and these are their names by their towns and by their castles. 12 princes according to their nations. Yeah. Okay. 17. And these are the years of the life of Ishmael, 137 years. And he gave up the ghost and died. Okay. And he was gathered unto his people. Okay. And they dwelt from Havilah unto Shah, that is before Egypt, as thou goes towards Assyria, and he died in the presence of all his brethren. Giving up the ghost. And then three score. Kale mwaka kindagano mane mulero mhero kulingana kusoma indagano kulingana ngulu wa byali kula kunyala kwa itumira mula mwefu sai ndo kula mwefu gwichayo aro kusoma ko kukala malome saba reverend kuchako kala maloma nama kwa malai baraka kuweka baraka kule hasa kusoma indagano ile chaka musindu kuweka ni anaendaga ni tuwarabu Abraham ende obla mugwaye nende mwanda ni chako tuwala no mohaye wale lamu kwa katura ya de ndaga ni tuwala wana ya de yakula mhasani oh Okay. Lano baada ya sala kufanyia mkulimo hasa no bana lakini baada zinso kuona wamunyari ba wala hatanu bwe Abraham yecha abesemi yandike kyo siku mwana Isaac nano tuorana no mwana unyasala kisa nyasala ngorombo achobari kyo bwe was kutra mwa Isaac so nyalambwe Abraham yabelesa Isaac emyandike kyo na wala mbo yabelesa abantu biyana sa so wala Isaac nyali mwana wa Yesu omwana wala uyabelesa ibintu byose lakini wala mbo abantu banabelesa biyana bana ba gifts nabatuma abandi la kula udano umwene yabatuma weyi bate halami nende
Umwana wesubisa babulango batia umwana wende Isaac promise. The son of promise. Son of the promise. Ulwesio itweke sanga sana huko nangwe sasa nyasawo subisa mpaka nyasawo kulakirisa na Abraham yali mundu wokulingala nokuchurisa nyasaye yali yamugora loba nyasaye wangu no nyo ndo barikia ko lo Abraham na banendo ko no nyana mo kwa no mai wai ndo bada nyasaye unda kisana ngocho kumbarikia nesemo omwa ona kulwesio ona baiko bitamba hori wangi na wala hawo yoko bere somwana n'ubichomwana n'umunyo nano Abraham nichiriza nakaba na wala bana ba concubine moto muliliyo na balangoti Bakali bamenywa abamaze bamenyisi wala lakini ndaga nosimi ichane hani tubora Abraham no bana ni domana ma Abraham ibona Abraham yamba lokaba wala no kwekanga usazindi baro baze kama nangera manye mbere hamya nongendra koyo onyona ngo arumuze onyona mzofafwire ntiya beresango mukabo bantu bari ne bantu lawo bana bachako kuyana bisina abantu bawo bandi nyabazebe ukongo benshi barasasindi baze bose asindi cyabona sibi ndaisa mukubona ngo umanya kweli bana bakora kasi oswanyone lakini umanye bo bana bakora bajelo mukabo nebilayo ubonye ngo winambya uno ama katano no sisi nde manje sabona nabana bawo manye ngo sudire myaka ukaribia especially no bonus kama Abraham More bonus 70 plus ule mbosai bonus jako bora bana bawo wewe uchoki hare ewe uchogo bandi nano mbi bya Abraham yakona na wala mu center we bana no sakira mudale na wala mwana umunyone halando bana balumuna konya mu lana Abraham hada lakini ndeke wala Abraham ni yafwa ni ore myaka milai handi good old age lano ni okodo byekesa bu Abraham yamenye mudamwe wore sasa hivi bantu bona kujila utore udoba eso obumenyi bwao engira chao manya engira chao chimusangasa nyasaye nendo kugenda kwao n'umutangasa nyasaye nyasakuberezanga katandi muona nofo onyenda mfani na disfasini kate abantu babona ngo osobe osere myaka kyao lakini it's a good age manyi nyendabo nyasaye hosere nyasaye wale ndagano sibala mwaizaya ngo asasini onyenda bandu abalungiri bafwa nebantu babukamu nafira lakini hani ibechama izaka tande saba lakini nyasaba mbo bantu bakotwande skero mungu nonafira fasi nyasaba nyalo kutusao ulobo kutusao ne manya hani like tulese fasi ni nowe mungu nafira onyala la mungu na ya belisa mungu yasubira nyasaye skero nya filati nyala ba hengle change tayinde akifasinya za tusanga manya bacha ndaka ile hidai na good old age yes nano ne yali na hore na versa nyimi kabuke ngadui nyana na hadi wale watu kubona mbu ni aboda watu manamwali bila na wale manamwa Abraham ngenyo sema wa Isara yacha na wale mgenyo sema hada wale sita cha kwa lazima kula aundu na wale manamwa sikera ni ebi biendo besikanga no kwa hayo bane no sihire mu maanisha ne ubona kwa Abraham yosi bacha bamusiha bali bacha bamusiha ebulo baragia yakula ndio musiha kando umuhayo wa sa ulwesi ose aho no musuli nende maana siba kitando wakutupa umusosi sakto bonanga bazibandi baruko badamu ese ni fo bana mutejukana mwado ndo bana ulobono sikaso mundu mbyo siyose ngo dondo paka munchemungire makumba kange kabewa uba kukawange ama bantu bange ba niyo libakura bizo bamuhola ne bana nimeko malaiko ko ekamu hata haja ndehere Sacha na Bisho
Yapi. Kabla sana hacha. Wewe wachangule. Wachangule. Sasa mahoba kwa establishment kanga mahoba ka vi tsholo bana ba Abraham tamani wale nende badalanga ketura na kuelewa ndina kamo lakini Abraham ni moyo wewe ashisinjiranga nende promise nomba lirakanende yakana nende Nyasaye ndina Nyasaye yabora Abraham ndakakasi bandu bose umushibala na mwana anza kuwa mwana wa ahadi yani Isaac newa Abraham achungana ne nature itanga kuna miandu alekhawi na Isaac lakini bana waliula kwa kitura abayabi hano abayabi hano they were just given gifts. They were not given inheritance. They were given gifts. Kwa hiyo tukana kumaya kwa nini tofauti kati ya imiano inheritance nende imiano that is gifts. Ahono walanga kumano manga mhoba kanu kuanza into our today's life kujeraji. How does it work? Today bandu bakorere kukhaba bandu banyekhe bakhabanga bihana sibakhaba kulithita mira koshtulo la bandu bakhola simple sibai nebihana lakini urithi ya Isaac urithi inheritance ya Isaac ile ba shulamu musabu ni yakukula mihandu nuso mafaili yakukula mihandu na Isaac na utwa bana bayibulwa nende umukali getura uyu yababyano ni yakababyano yabakunganya he just the mawe yabonga nawe wala mtu mwenye diaro wene kuna kumwana wake Isaac so verse 5 na 6 unganisha usikie sikia tungine Abraham gave all that he had unto Isaac. Yeah, all that he had inheritance he gave to Isaac. Around 6. But unto the sons of the concubine, yes, which Abraham had, yes, Abraham gave gifts and sent them away from Isaac his son. Yes. When he yet don't mix gifts and inheritance. So ni ayubu wala mwa kana noni na ya wala noni Ecclesiastes na Daudi na wala dina mbona bandu batamanu bamenyanga wamefaulu wamefanikiwa they seem to be doing so well. Yeah. Kumbe it is not inheritance, it is just gifts. Oh, okay. Which na Yesu ni tsani na wala to lindia ndina batachiri washapata thawabu yao hapa duniani. They have they hapa duniani ni gifts, but inheritance ya kuhabanga inheritance ili mikulu ya papa mwenda atsanga kwa that is God himself. Naturally wanti wanangati na kuhabe khulto onyela kuba heirs together with Jesus Christ. Kuhabe khulto onyela kuba warithi pamoja na Kristo. Kurithi ufalme wa Mungu. Lakini Bakristo wenyewe wako material things in gifts. Ne gifts shulabi wafu wewe iko gifts lakini baba ngairo bora amutaishi na Isa mwenye mwelele gift kwendeni kabisa mwende mwishuko lakini mtoto wangu Isaac mtoto wa Haid huyo ndiye anapewa urithi wa baba yake. Isaac ndiye nyola inheritance ya baba wewe. So
Bakristo mpaka unaona kutofautisha. You know when, don't just read the Bible. Understand the Bible. Sikira nusoma za shule soma za kunosomi. Lakini longo nola bia ngoko chambo ngoko yenza mkali. Now we get this revelation. Kulini tofauti ya urithi na the gifts. Kubula kono haba za gifts. The gifts ni vitu vya mshwara. Na watu wengine bia hawana nao benya sana. Benya bihano. Lakini shibenyaga urithi ta. Bibonekana. Benya bihano cyane bikana. Manye ne tanzonya da manya ba ukagenda le. Oyene ndesina. Na mtu akenda na bibi. Kwa urithi, naomba inheritance hutuha you mature. Yes. Isaac ashiyaye ronashi mwana ta. Nzulole Isaac yibulwa yahabaho yakamenya mpaka ahabiro mukhali alero mukhali. And then bana bakitura bibulwa inyuma wa Isaac. Alafu bayiroti tawati ni baborwa kwenye. Na sasa Isaac na alihemia. So vihanwa ni vindu very short lived. Lakini inheritance neya kuhabanga honya wenjira mwa mwikulu we inherit that kingdom. Au limenya mwangu wenabo miaka jinsi hayo, yani miaka ni miaka. Lakini vihanwa vya wangu unyara wewe ushana papa nyara kwa shana lakini abora toka mbele yangu. Nyasaye anakuwa shana anakuwa shana na bora wewe sasa ulipenda wewe tumenyinda mwili umenyana bana baje Ndanyanga kumolomoko maybe umoko bayimbika bakana ndijokuranga no yari n'abana banga babaka Jafet iwe nao balomba mataifa kabaka wenza mundu langwa Mushem amayiza kula banga Seth na izamba kalwamba Abraham amundu langwa Ham na luiza kula lubamba la Ishmael mundu langwa Jafeth na ula lubamba la mataifa the Canaanites warula nanga na Hittites abitsa bigula Canaanites urula mbakana ni bena aba Hittite yaba bandu mataifa neba katura izabu ulo ukatura yali mushere wa mataifa. Alafu kalahanga lo Sara ya kakutsa Abrahamu azabu kula mukhali mataifa. Nyasaye ye extendanga isidi yeye to the Gentiles. Hawata watu bure watarejeshwa. Sasa lo Yesu ibulwangwa ulwana mawarula. Ulwana warula Yesu alule Israel azi Egypt. Nyasaye extenda mukono gwe kubuhonyi. Is the Egypt, yes. Outside Israel. Nakajira sasa ulole sasa ketura Abrahamu ibali bakaya mukhahirane n'abantu bitsimbya tsindita. Lakini sasa Abrahamu mwende wimwendelira kalini atsabwira mukalirwana. It was purposeful. Nyasaye extendanga mukono gwe kumataifa. Wero lebe. It was a permissive will of God. Yes, Nyasaye hataki mtu yeyote ayenyamundu akoretao. Sasa yamanye ndina lubamba lwa Israel lwa Ishmael ndakora lulakasa. Kali nikawashibala shibala bane nyetanzala n'abana batawe lakini mboli Ishmael uzi ukore ndi ukasasa lubamba lw'Uhinde. Lakini ndekhibandu mataifa abantu abosi ninza walonga the extend isidi yanje. Sasa Abrahamu yatya kuibula isidi yeye mataifa. Kala
kaluguru lunyola kayo lunyala kuitsa kuba bana wa Abraham anu wa Nyasaye. Haleluya. Nganutsa ndangula sasa mutya ndangunyola sasa Abraham ya genya ahana myanu cheche kala hamwandu kulahero kubene mwandu wa Nyasaye yalaka mwana windaka kulatia ho Isaac lakini bana bandi abo bali wanyi bahero gifts khotselo ngwatsa bana ba Nyasaye khushihanwa sha Roho Mtakatifu Galatians 4:4 tunafanywa wana lokunyola jina Roho Mtakatifu Nyasaye extenda shihano sheshe sisi kwenye kubeba rizita lakini wewe shihano chini kulomba nikawa kula kukula kulichela lakini bene hango ni wena Isaka wana umwana ni Isaka Nyasaye akunda kano yeye tawo alonda asenda kano yeye bakaji kanishi umuntu wayalaka lingana kuiwe khali bantu batere khali matemoni katere kala tere za fure wayo lakini baka kabaleni kala timu yes kuja saya alondza ze muinda kano yeye biha kuina kuisaka kini bana bandiawa koma banyola bihano fana bili bakerits bahanda le khano ngoni kwa khano ga dititi maybe uli watsi ukhono nye ukholela sarakasi tawo handa Allah khali kukerits kolombo uli papateka uli kwa Nyasaye mutyanda ukubora kandi Abraham yamaya abuza ni myaka mirahi na ni myaka mirahi namukumbuke loko soma chapter 6 okubora nundina myaka tumundu jawa 120 Nyasaye upungusi jina miaka lakini huyu bili 120 mpaka anaenda jina 175 ndio Nyasaye wala yakoza miaka mirai ya menye ya vika naona arashika Nyasaye wala nundi ya mwanadamu kwa kutama anakoza ni miaka kidogo huyu alokanga maisha ya Abraham yamenye maisha kama malai Abraham yamenye maisha kama Nuhu Abraham yamenye maisha kama matakatifu ya luhya yamenye miaka mirai amen yamenye miaka mirai nyala kutuha ya Orion Nobucha verse 19 Volairi and these are the generations of Isaac, Abraham's son. Abraham begat Isaac, and Isaac was 40 years old when he took Rebekah to wife, the daughter of Bethuel, the Syrian of Padaram, and sister to Laban, the Syrian. And Isaac entreated the Lord for his wife, because she was barren, and the Lord was entreated of him, and Rebekah, his wife, conceived. Verse 22, and the children struggled together with her, and she said, if it be so, why am I thus? And she went to inquire of the Lord. And the Lord said unto her, 2 nations are in thy womb, and 2 manner of people shall be separated from thy bowels, and the one people shall be stronger than the other people, and the elder shall serve the younger. And when her days to be delivered were fulfilled, behold, there was twins in her womb. And the first came out red all over like an hairy garment, and they called his name Esau. And after that came his brother out, his hand took hold of Esau's heel, and his name was Jacob. And Isaac was 80 years old when she bare them. And this boys grew, and then Esau was a cunning hunter, a man of the field, and Jacob was a plain man dwelling in tents. And Isaac loved Esau because he did eat of his venison, but Rebekah loved Jacob. And Jacob sowed pottage, and Esau came from the field, and he was faint. And Esau said to Jacob, feed me, I pray thee, with that same red pottage, for I am faint. Therefore was his name called Edom. And Jacob said, sell me this day thy birthright. Verse 32, and Esau said, behold, I am at the point to die, and what profit shall this birthright do to me? And Jacob said, swear to me this day, and he swore unto him, and he sold his birthright unto Jacob. Then Jacob gave Esau bread and pottage of lentils,
And he did eat and drink, and rose up and went his way. Thus Esau despite his birthright. Reverend. Yeah, bara hanya no sange koma da itu orang berdua da Isaac. Ne anda kene kesa di orang berdua Isaac Isaac kan mana lalu baru ya jana punya rumah hasil Rebecca. Lakini mhasunonya saya dia kalenda. Lakini Isaac ya sabanya saya mana saya na fungula enda. Manyirenya saya na fungula no sabanya saya na fungula areta double blessing ni Zakaria disse mnyalo mna bilu wala mwe funya uzudi kwa ngome yako yani nyako ni mwenda kuberesa double you was the prison of hope. Let's open a Yasena Veresano. Akini, Maya having Chade, Jamas, no Rebecca, or Manisanya side. Yawan and I want to be Padamu Dagi and Sinikawaida. And Nasanji, Sinia Kaida, and the other one about Tangi, Salakini, and Green, which I do each other in the Muin Chufuzan. Nana Devanya says, never then you say, I'm war every name on that. We will never be. Never come on day. Yeah. Money, and I get into war and I do home in your flower by the wood, Isaac, Mundu, Umuimi, Mundu, just Kumani or Ne open Tamino or put a journey, you see, Lomaloma, who Jacob. Ni wala Jacob yosi ngari lakini since ndaga ni eleza kuba n'abantu babiri since si sangasa no ama since si hola no kunyona mwe okubala mahanyuma ya hali chibe cyangwa umwana mbere yani ono nasanga fast born lakini unano kunyona mwe si hola no nini Esau in the firstborn, endaga ni tuora mbo ingalie bulwa yani wamulanga mwe edonda lakini ndaga ni bola mwe yali ngaya ni omwene umwana wa wesuli oya hali chembere utoba firstborn lakini ndaga ni bola mwe yole seha ni bola mwe ya rekes because ni married where Abraham and then Esau despised his birthright. None of you example. This was your near soup. My soup in Yala and Jalai. Unya the Lambo, you will open the cat. That were only over Esau, I check who is soup. Abora ya Jacob mwe like neasi yehonyasi yani manu babejanga umuntu sayingala mwe orionesi bantu balingana ngona isana bona mwe yehonyasi besese umosi yehonya ebintu bikosa batla kama Isaac ya habore simwana nabo mwe yehonyasi ya yosi ya kusata batla ya kuwa mwana makonke bai aonyo ndake bona mwe sawu ya bolacho lakini Jacob na yakula makesi exchange ya yoba na yoba ngehanga bino uliwa exchange na darawa birthright ye nyama ndo da birthright yo ya chakula kuja kuberenjala so we should not despise birthright ni nzala sana kutawa niliko na kwa komba ya komba wa komba isuku wa komba niliko akaiwa mundu osi ali mushibala kaliona makuba atonya sale ranga mundu mushibala alina mpango kwekwe amanyi nuwe wina matuka witanga chula bana bali munda ya mama wao munda ya Rebecca
Nyasaye bonanga aruliza unabi ho olonekana na bana bena lobasa bashina tato bonanga ndina mami Nyasaye bore Rebecca mahwana uliza kunyula kaliza kuba tsimbye tsibiri bantu babiri benabo baliza kwa buhana yani shibala jenda na balabuhana mulala aliza kuba nitsingulu uri rauni mwana muhulundu aliza kuba murumihiri umwana mushi you know Nyasaye uliza kare munabi kubana benabo najira boranga mshtabshere maya borani na ndakumanya nushi munda mama wo ndahulanga ndahodeina ndahubaka makula ndahulomba ube wanje so Nyasaye ninyo khulumehera anyala khulanga nushi likhale khwibulwa nahulombe mulumihiri wewe sikira yakhumanya nilira liulyo mpaka yani nushi munda lakini yamanya nilira liulyo na anointing ira kholeka mwana nashiri munda ya mama yawe so Isau nende Yakobo nema taifuna kamilika munda ya mama wa na mora ngati na mulalaza kuba nitsingulu kuliza undi na mukhulundu atsakhulumihira mushi kama nyanga mushene uli nitsingulu kuliza mukhulundu khali lo bayitsanga Isau kuitsa kubola inheritance ihonya shinda kwalitsa mbona biwa Nyasaye nyetabira khali Nyasaye nekutabira khali kushimuna ndina ndura kale unabi sasa baka kukhona ndina usiri sibu baka kukhona kubona sasa inheritance ihonya shinda khali kulanga fast condition kila Nyasaye nyetabira khali mwana mukhulundu aliza kuba murumikhi umwana mushe kumbaga kuingereza maandiko ka Nyasaye ma so nuri mushibala mumu what is the call Nyasaye yakhoiwe yuli wina umani Isau shukuimanya ni wina tawe sikuimanya tawe kula kuimanya niba unabi wali barula akuimanye abo festival shiko akakulanye puriti wewe bafabu mwana mkulundu ko Isau kodi ndio oya kopota kwa zingine mara kuole afadhali nzala itire lakini I will remain the festival nesu kuikusana sana na mama yeli sukuingo hora yeli shitieni ni tindeni yes tindeni timuki na hadinyare hata oyo ichende vile leo kutona iteni nyama yeneo lakini nyama so you see Nyasaye tsakuwekiza namna gani yani uimanye know yourself nuwahimanya ulasingira misingite Nyasaye khalishira shikoleke ula misingite nenjo tabu ho Isau shimanya ye first born ta yimanya ta yani it is useless shira sasa isupuza itindemo khali yabe khusupu inyama ba lakini isupu itindemo ijire ukulanye first born right mundu inyamuka mundu inyama uruli munyamuka lo kamutindemo so kutuka bakristo bakwekizananga nabo mu Western Nyota TV saibo ubeni umanyanga ndina katuha na uimanye na uimanye umanye Nyasaye yakumanya nushimunda mamo Nyasaye ruza unabi huyo nushimunda mamo na upange lo izamushibala munu wewe ni nani, who are you in this world nuwakimanya ulasingira in your position lakini mushiro wemanya tawe
you will sell your position. Kuli nundila bakristo banyishi bayimanya ni bakristo sawa. They sell their birthright. Na bakulanya their birthright. They sell to the devil their birthright. Mungu yao kuna bola sasa kanda kuka na hashina chochote ni nje duliteni kodiri anyole shibenda inanga shina shitama basi munyola bantu bakingira mushina mu devil worshiping bantu bakingira kutsakulitira zisadaka misambwa kalibirwati birwati banyeke bayimanya kawo. They don't know they are in the kingdom of God. Abukulanga abati pamulombe abene tipawa na kwa latandina bantu kwasi uzipa yani liko the value gifts than the yes yeah urula so kutuka umanye uliwina know yourself. Yes. Isawo shiye manya ala wani manya roi itanyole kali yaya bwana myayo abona ni yuri myayo angetumia another language kumconvince anyole tendengwezo lakini buchira kukulanya nini urithi wewe na bora zisuira neno kwisura bwana bora hata hivi na ndio like ichenjisi watu vao ni pledge lazima you It is in for me. True pledge, true covenants. Mwenye ni covenant. Bora isua. Bora weka covenant. Weka agano. So birthright inauzwa through covenant. Kanunde lwambo libanye batsa hola mazindo mwena kafara. Ndatira hu pastor. Ndatira kumanda ba ukangi. Ndanizira hola ordination. I mean dedication ya madhabahu. Na nimbo lolo wanyesaya na mbora madhabahu kakulitira hu isadaka ya kafara. Isadaka ya kafara ilo madhabahu. Na nina anga mkambe nimbora kulikala mkambe kidogo. Madhabahu kiukama nibule iwena hau ikaanza timu. Nukuchimba nukunyola bandu baranga kuranga madhabahu kenako baholi kafara. Basinza lipata ndi kodi. Wame lipata ndi kodi. Bindu ziliye ulipata ndi kodi. Nilipaka. na pana ni kuna yana kuna plana lakini Ukudu. kwa maana nikakenda kanu Dada kucheza kuwekenya kuwekenya. Hiyo. Sasa nataka sasa hiyo. wewe wakono kukafana kwa kulitea hiyo ni mambo sana nende liko. So you see bakulanyanga the birthright into Christianity through those covenants. Ula abantu nyeri khali bakambe nyeri bakola bintu bikolanga nga khulula bitsa kulitsa bintu hango. Those are the things shekala rubikhilanga ayita rubikhilanga na kukulanya our birthrights. We sell our souls. Bantu bakulanyanga mioyo chao bakulanyira shetani by those petty covenants nungo yabona nubutajiri reverend yabuli Esau kwikomba yalitsa ikomba nelechira nukuona khali yalitsalata chikirenza letukulala ni buli mujeri Esau nuli mujeri si fast tu isiku moja uwezi kufa ala chenja bora sasa ndaka fast acha mabule tele sijui na yeye mbelese subuye na awore ko karibu jimisupu mimi nzala chenja da faster lakini sasa sikio kwa nini ikomba mkali ikomba nini kiranga we sell our fast Yes. Komba ulimbishwa. Mwako wekomba. Ndanyagala kuti nyuma kidogo. Ishikira ndenyu wala ushibara yakatse kwangu. Verse 9 mwanole aborangala Abrahamu verse 8 Abrahamu yakutsa. Verse 9 aborangala wali marika keke kanyora ha Isaka na Ismail pamoja na Ismail. Wale ushikindwa shishi. Ni waretsa ise wao. Which means ini okubora ndino mwana wiwanyi
pamoja n'umwana wa hango bose bitse kwakana muri kuzaliwa na Isa wao alangwa Ibrahimu kali kubora kumanya dina evangeli kubora in Romans 14:11 iwalanga dina uli lisikamu lilagasikame na uli lulimi lulahabole Yesu n'umwami kandi zya kubora kandi mangana kenako mu Filipi 2:10 ikabura kubona mangana kenako ya Mesaya sisitizanga kuri ngoro kuranga ndi Nyasaye yalomba umuntu nashari kuyenya umuntu wose akore tawo abantu bose batukire wokofu undo no kumanye ndi na Halisa na Isaka bose biza gusikama kuri hoza yise wao shinga kandi mataifa bose bakabariza kuchirira lihoza Yesu lilisimuka kutoka kutoka bose nahiza gusikama bamanye Yesu n'umwanya Nyasaye ari bayingane ari batalatale inyangira toka kabiza kuchira Yesu Nyasaye bari kula kuchira nayo bari katejana lakini bantu bose bariza usika bakanabiza kuzomya ngola Yesu ni Nyasaye and I'm very specific ngola Yesu ni Nyasaye bana mwami uzataje mwami wanyishwa wala mwami nabami ni wanyira wala Nyasaye mwami kandi wala Yesu mwami kandi yenye wala kuzabami bandi wala mwami mulala kwa Yesu Kristo bantu bose baliza usikama imbere yopaka wala Yesu Nyasaye lokuzya mumakuba kabana bali ulwaya ba Isao nende Jacob bana babiri bibule mahwana umanyeka ukalukuzanga ndi kumanya ndibagere ndi kuranga Ibrahimu mwana w'umukoloni yalangwa Isao nawe ranga bwiwe mwajiri mwana wa kabiri yalangwa Isaka na mwana w'indaka Isao yiza kuba murumiki wa Ishmael yiza kuba murumiki wa Isaka Ishmael eto murumiki wa Isaac eli mwana w'umwanduta ero mwanduta naye ero mwandu uyitsa omuntu lakini wala eli mukulu Ishmael nashijya eli mwana w'umbiri angeke yaleta mujya eli mwana w'ikomba ikomba y'umbiri ikomba roli ya kulolanga Isao yiza ikomba kandi bintu shikunesha umbiri nakuliza patra wewe ulanga first born shirondanga luhya shirondanga generation ejulanga mahuba katata yakola kuikomba de nyamwana naye kandi kuyiza kuikomba shikulia ala baholi Isaka wakabera bulayi chikira Isaka muhaye wewe inda yeyafungwa ku myaka 20 chira bakuwale ya muhari na 40 years iza kwibula mwana na 60 which means inda yeyafungwa myaka changa 20 yes na myaka 20 njaya ya uyikombe mbere kumkhali wundi ukhabe kwanyola mwana tawe bantu banyishi bakubagana basungula bwenu unana kanumwana basumbu khabza batsimisangwa batsihena unamborelero utsiko yevula nyola mwana le ukhabe umsazi usandile nyola mwana khalo umsazi ukhomela ule nyola nyola murando ndinu yene niliyaya kayende kutswa shinu shenya saye shitsanga mubutini mwana kunyola fe haraka kukoranga ini mwana kumundu anyoli mubutini kuhindiranga Isaka yelinda lakini muzazi uyibaraka yokumanya khali ninzala zala yobona shikomenyera shibole shenyereka saza wala ashira shilo bukhulu shinga bantu kuhenzanga nokumenya mushibalo bola khu khali winando la yule nishiyana nisaya yakwa nikhaza dini bola unando la khali bishop yata khali pastor yata ukolo mkhali ukolo ukulitsashina generation bijo kwa wuli isayindi kulitsaka mwirwatsi mulai wayo rekanisa lakini chicho kuwaratsa nzokuhaba kushindu
umeta kushamisha ni wala ku abantu bose bakona ama ne polisi huyu na wao oni wala ku ani bose bikalesia sasa uri ku Kristo ayo tawe ukuri shindu kijali komba kijali wahi komba bale kumiliki gift ya wabulere wahi komba bindu bishibala udore ku bindu byokhana bindu yani buoni mundu ikomba buoni nubunulu yangire bora midali ibolandi shikuli shinyanyi no musiri ni shinunu sana kachini ola upami upami lewe nyanya ku bindu bisi ulandi binulu sana wenza buli I think the Chronicles of Volume 24 maunyola walanga bana ba Isao mabayenza babola bathe muliro banyola kushi muliro mwana yatsoma mushisala betso mushisala ya homba ya ura kunu kushi kunuli ya bola le papa wa ufunga uzokutse ule kuli na kunga bintu bilibanye ibinuru ndabana babalanga uzabaza ya ufunga uzokuyikane kusale kumbutsa kutibanye umuntu anje nokutira tsakuiwe ukuyasi lakini barulaho nyoshinta bakulizaza ibadra yao bure bakulizaga ibadra yao bure okozekeye lapho bajiri bantu bakulinyesaya kugura kukulitsa ibariru yo kuranga kuhanda lare khali inzalira baho isakari ni inzala y'umwana lakini yahanda laza kudala inora mwana witsu nyoro mwana kandi makuba kana kizamba kagatira Yesu nashire kuyibulwa Yohana yibulwa na mama Yesu na mama Yohana na mama none mbozo Elizabeth na Maria ni bana mundu mwaka kini Yesu nashire kuyibulwa yatya mama yatya kushiriza na mkhana wa yeshiriza na yeshibisha mwana mungunda ndishejenda khalkanyaza lobatse bamukimbe kama kala Yohana maya khola myuchi ya Yesu ya khola minu lakini yitsa khutsa Yesu ya wala ilimpasa yeye kupunguzwa na mimi nione yeye ndapota onateka kukaduhira yokukhitswa ninza khola di ikululwe yeye tsamulume zokhana rule nzenditsa kusenja. So first bones ni warumi mama actually changa chini Jinja lomba first born bakalo mu position yabo masaika Kristo bakalo para mu Kristo kwa first born yete Jesus said so wachira mu police reverend mbona mama kama Marisia mbora bado ligwe kama Marisia ya kanje no kumarisa sana kuona mbona mama like kwa heka kwa bula mbora Abraham abana bai wa abana umwana kula wa usulise ne hari kila kinyasa ya chaka kiyabola mu kinone cha wewe imbara ni bila kumanyirisa endo kuindrisa ngo habyo iyo mkabo kwao ya minyasa ya bulake isane hani bali kwa hamu bona kumarira byose binyanga ngaju basumba banyise bahola nori first born ama nori nafasi yosiyosira inyasa kutamu omanyisa nafasi yao ulo kubana utamanyisa nafasi yao walesa uloweza sindi okulinda sana ukerangu mundu obola sesi mbona njongere ne mkuyo kwakula ochonyola gift badala ya inheritance ne daga ni boda muwa Ibrania bare bejamu Ibrania mubina andala nitaka mubina habibi boda ndio mo bantu wa imani na ikini boda bo badala bo bari ingress wachirwe bindu benya saba dakirisa lakini bari ndani hanisikia ngevyo lakini kulo kuba bari ngara obuda mchao wembe ebuda mubuda kuwa promise yani bachira omurimbisa nyasaye obuda bari ngalanga
in fact he calls it a city, a home, yani balingana ngedala obumenyo bula bunyaseya balakeza balo kulingana bula mubitabo bese no manyile sasinyasa abulakeza wesumese bindi sabunyasaya omanye mukaboko kubote twana ba ngesawo warekeresa sinyasaya tamkati Bishop mwakao okay bihanwa ulo pastor Reverend Alisa Woli bihano ne binyala kuchira kobe connected o ijira mwana ijira ora inheritance na lwangu boli mundu katokana yimanyi know yourself nuwakimanya alafu umanye shihano shenyasaya kuhere nuwakamanya shihano shusho umehera shihano shenesho shirweshi kuinjirize mbwami umwiko nyakola linana dara ni mwisho bwana linana mundu ibulango ibulamu mbili yara wizo ibulongo lokumenyanga umshwala ukhabe libulwa liroho ukharumira libulwa limbirita ukhabe libulwa liroho wakanyonga libulwa liroho ni lokututsa imberi umwana batata amen Baba Nyasai mama longe tuendesiano sana mubiro chumna lele lai kwa tuelesa studiano na mama lai kwa halo malo manafu ndio bawe sibefwe ochomno Nyasai kana mkulo malo manyira ngwe kahora bala bawe se ngwinyo sabangwe Nyasai ofumbu bulabobe nabo makwakano mwe unyolo kuleta obulafu mulamu wa bantu wao bana bakawulile sabangwe atabao mulala ula okosa kala kwa mulakirisa kala kwa mubihira kuba okutesumirisa nendo utaburindira sababa bangwa atabao yosi ula onakosa okuengira ikoera onakosa okurindisa wewe lakini mkusaba bwe baba nasa bure omana nyasa umongos uwe baso chumno mani handwa Western Nyota TV we iyo fungulo mani ili abantu babo banyolo kuro la wewe sabe hari chao chose nyolo bakuru wa Western Nyota TV management staff wosi na zaidi ya kulu wasio fwe mwenyasaye uchilo mkorama dai oluya ndef malunyolo kaluhira galwandu babo wachilo kura kuwari no eribani wicho bitamu Western Nyota TV sabe hari chao chiben nafu handu tufumbele mpaka lukano lundi oluya ndef malunyolo kaluhira sawa kanikoso subilo vitamito eskisto mwenye fwe amen oge mnamdoro muhero wakusirisa mdoro wao kuingangara Western Nyota TV so nesipindi esi Amenosanio nukumarisia buli nukubola buli waka burura saba kamendo kubonyera okuchiririsya limenya yao mungre kwane obanori mulikombo ama mungre kayo siyosiria mungu elo ningalanga ngangara Western Nyota TV buli sirendo muchakiro paka sibendo kumarira neka kumarisia kulwarero esipindi sa Amenosanio imana nimbola mbwe Western Nyota TV evindu vichenjanga ano niyo